These are very, 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 very dangerous people in your life. Nawo ngilababeka ngekwethi igabata sempilweni ukuthi bayingoti nini nanini laba bantu. Asesithathe lana usakhula nje usesengumntwana usemncane. Bantu laba ingoti kakhulu kakhulu. Ngumalume, nguandi, ngumamncane, ngumamkhulu, stepmother. Bayingoti kakhulu awona labo ngoba bakubona usemncane ukuthi wena unengane lecamile, utawukhula ube lutho kusasa bese bayaqala ke bakusidabela, sebayakuloya ke bakufaka ichitho ke bayakuloya. Mase ukhulile ke ulijaha, sewuqale kusebenza mthambe soyathela, soyaproducer usuccessful. Umuntu ke lo bayingoti kakhulu kuba ngibhuti wakho lentalwa naye nasese wakho, especially nangabe lo bhuti wakho umdzala wena umncane kodwa usuccessful, bese lo bhuti wakho uthatha umfati, lo mfati ke uba influencer yale bhuti wakho ukuthi akakuloye ngoba wena uyaphumelela, akakuloye. Lokunye ke lokubese sokuba ingoti kakhulu ekukhuleni kwakho, nangabe sowuthethe umfati, my god, maketala alufakwa lona lotala umfati uyingoti kakhulu ngoba loyo ukuloya the way uyingoti kakhulu loyo uza influence nalomfati ukuthi akakuloyi. Angikhulumi ke lo mfati angaze aqale ukugana agujele ngelenye inkuzi ufile wena bakuloya babambisane nalo maketala baba ingoti kakhulu.